Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Tuzarutsinda TV tubaha amakuru yacu uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026. Tudatinze amakuru yacu turaza kubahera mu mujyi wa Goma, aho societe civile yateguye imyigaragambyo yo kwamagana ibitero vya drone bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ubwo bikomeza kugenda bigiraho ingaruka ku baturage ndetse n'abandi benshi baza kubasiga ubuzima. Andi makuru n'ubundi umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 Corneille Nangaa yatangaje yuko kiriya gitero cakozwe ku itariki 11 kwa gatatu yuko atari igitero gisanzwe, ko ari igitero cari kigambiriye guhitana abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 rwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, guhera kuri we Corneille Nangaa ndetse na General Sultani Makenga ukuriye ingabo za ARC zigwanya n'ubundi ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Andi makuru n'ubundi turaza kuyasoreza mu mujyi wa Uvira, akomeje kugenda hagaragara ubwicanyi bw'indengakamere bukorwa na Wazalendo ndetse na FDLR zikora muri uwo mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 Corneille Nangaa yatangaje yuko igitero cakozwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ko atari igitero gisanzwe ca gisirikare, ahubwo ko ari igitero cagambiriye kurimbura abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 harimo Corneille Nangaa, General Sultani Makenga, mu rwego rwo guca intege iri huriro rikomeza kugenda rigwanira uburenganzira bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bijanye na politiki bagaragaza yuko igitero cagambiriye kurimbura abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 kugira ngo babace intege uko ishobora kuvamo intambara ikomeye, nk'uko iri huriro naryo rishobora kugenda ryihorera ku mpamvu yuko abakurikiwe cyane ni abayobozi b'iri huriro Alliance Fleuve Congo FC23, kandi kuba ari abayobozi bakurikiwe ni kugira ngo bace intege iri huriro rikomeza kugenda rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bityo ko intambara ishobora gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo ubwo ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bukomeza kugenda bushakisha kurimbura iri huriro AFC M23, kandi ko iri huriro naryo bidashoboka ko ryakomeza kugenda rirebera ngo gifata amaboko leta ya Kinshasa ikomeze ibarase uko bishakiye. Mu bigaragara nuko iyi ntambara ishobora gufata indi ntera. Twibutse yuko iki gitero cagabwe kuri Goma caguyemo umudamukazi w'Ubufaransa, mu gihe Ubufaransa bwakomeza kugenda bwirengagiza za drone zikomeza kugenda zirasukwa mu baturage ndetse n'Ububirigi. Rero kuri uyu munsi hano leta ya Kinshasa kirabura uko yisobanura, nk'uko yahitanye umwe mu bagore b'Abafaransa bari bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya UNICEF. Ku rundi ruhande rwa leta ya Kinshasa yo bamara kugabaga ibitero bya drone bimaze kwibasira abaturage, bimaze guhitana bamwe mu baturage, barabyishimira bakabyigamba ikintu bita nk'intsinzi yuko bageze ku ntsinzi. Rero ku munsi wa none bahitanye umwe mu badamu bari bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi b'abanyamahanga b'Abafaransa, kandi mu Abafaransa nabo birengagizaga ibitero bikorwa na leta ya Kinshasa. Rero kuri uyu munsi wa none ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo mu by'ukuri ko buri co bwisobanura ku mpamvu yuko bahitanye umwe mu bagore babashinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi b'igihugu gikomeye c'amahanga cahakanaga cyangwa se cirengagizaga ubwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Muri make ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa iminsi ijana nabone yabashikiye ko buri co bavuga, ko buri co bakira n'ico bamira. Andi makuru aceka tuyasimbukire kuri societe civile ikorera mu mujyi wa Goma yateguye urugendo rw'amahoro rw'inyigaragambyo rwo kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorwa na leta ya Kinshasa bwibasiye abaturage, ku mpamvu yuko Goma ahantu bagabye ibitero n'ahantu kure n'ahantu hari kubera urugamba rwa gisirikare. Rero ibi ngibi bikaba bitangaje cyane, abaturage bavuga yuko ahantu hari kubera imigwano so hari kuraswa ibisasu, abo gukora genda birasamihana itwe n'abaturage, kandi ko ibisasu bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage b'inzirakarengane ndetse bitana n'abaturage benshi. Rero societe civile mu mujyi wa Goma yateguye urugendo rw'imyigaragambyo rwo kwamagana ubwicanyi buri gukorwa na leta ya Kinshasa. Iyi societe civile ikorera mu mujyi wa Goma ikomeza kugenda isabisha imiryango mpuzamahanga ndetse n'abashinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu yuko bakwiriye kwamagana ndetse no guhagarika imigambi ikomeje gutegurwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ahari kuraswa ibisasu biremereye ni kure cyane no ku mirongo rugamba cyangwa se n'ahantu hari kubera intambara. Ahari kuraswa ibisasu n'ahantu mu mujyi hatuye abaturage b'ingero zose. Niyo mpamvu societe civile yateguye urugendo rw'imyigaragambyo rw'amahoro rwo kwereka amahanga yuko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikoresha ibitwaro biremereye mu kurasa mu mujyi utuyemo abaturage, kandi ibisasu biremereye bikaba bikomeje kugenda bigiraho ingaruka ku baturage benshi. Reka amakuru yacu tuyasimbukire mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya. Uyu mujyi ukaba ugenzurwa n'ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo harimo Wazalendo, Interahamwe, Imbonerakure ndetse n'ingabo z'u Burundi. Rero hakaba hakomeje kugenda habera ubwicanyi bw'indengakamere ku munsi wa none,
Hakaba hakomeje kugenda hagwa abaturage benshi ubwo bakomeza bagenda bicwa n'imitwe y'inyeshyamba ikorana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amakuru yizewe aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira agaragaza yuko abaturage benshi bakomeza kugenda banyagwa ibyabo abandi bakomeza kugenda bicwa nk'uko ku munsi wa none hari umuturage wishwe mu gace ka Kawezi kandi umuturage akaba ari umuturage wari umaze kumenyekana yicwa n'undi n'abazalendo bamuziza ibyiwe. No mu ijoro ryo kuwa kabiri hari undi muturage nawe wishwe. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda biteza abaturage impungenge bahereye muri uyu mujyi wa Uvira ku mpamvu y'uko umutekano wabo ukomeza kugenda uzamba ubwo abazalendo bahura n'abaturage babanyaga ibyabo. Abazalendo bise abazalendo naho ari abajenesi ari abamayimayi. Rero aba ngaba bakaba bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'urugomo kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bubashigikiye nta kintu na kimwe bwabavugaho, nta jambo na rimwe ribafiteho. Rero abazalendo bakora ibyo bishakiye, banyaga uwo bishakiye, bica uwo bishakiye, nta nkurikizi, nta butabera. Rero muri make umujyi wa Uvira ukaba ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke hakoreshejwe leta ya Kinshasa yahaye abazalendo imbunda zo kugira ngo bice abanyekongo, bamara abanyekongo. Ibice byinshi bigenzurwa na leta ya Kinshasa bigakomeje kugenda biberamo umutekano muke, biberamo n'ubwicanyi bw'indengakamere. Uyu mujyi wa Uvira uherutse amahoro mu gihe wari ubarizwamo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo FC23 rikiwugenzura. Kuva iri huriro ryahava amahanga aritegeka kuhava mu z'ukuri umujyi wakomeje kugenda uberamo ubwicanyi bw'indengakamere. Ni umujyi ukomeje kugenda ugaragaramo amateka mabi yo kubura umutekano abuzwa n'ubundi n'abazalendo n'inyeshyamba z'amayimayi zikorera mu mujyi wa Uvira zikorana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi ngibi amahanga ntayibona ntaco bivugaho kandi amahanga azi neza yuko igihe ihuriro M23 ryabarizwa muri uyu mujyi wari urimo amahoro. Kuva iri huriro ryava mu mujyi wa Uvira rizi neza yuko umutekano wazambye ariko ntaco bikora ntaco bivugaho, ariko abaturage bakomeje kugenda batakamba bavuga yuko babuze amahoro nta bintu bakigira, bakomeza kugenda banyagwa ibyabo ndetse bicwa nk'uko no munsi hari abishwe no mu ijoro ryo kuwa kabiri hari abandi bishwe bazizwa ubusa. Ibi byose amahanga ntaco bivugaho, ariko M23 ivuga yuko igihe kizagera yongere kandi isubiye muri uyu mujyi ugarura amahoro. Nubwo amahanga atabibona ariko M23 kirabibona akarengane gakomeje kugenda gakorerwa abaturage muri burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu M23 itajyamye ikomeza kugenda ishakisha uburyo yakongera kandi gusubira muri uyu mujyi ndetse no mu bindi bice byinshi bigenzurwa na leta ya Kinshasa bikomeza kugenda bigaragaramo umutekano muke. Rero ngayo nguko ni amakuru avuga mu mujyi wa Uvira, nuko uyu mujyi wa Uvira ukomeza kugenda ugaragaramo ubwicanyi bw'indengakamere bukorwa n'inyeshyamba zikorana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Naho imurenge hatuye abanyamurenge kuri uyu munsi wa none habyukiye agahenge. Turakomeza tubakurikirana amakuru uko bizaba bigenda bimera 5 kuri 5. Nihagira ikindi kiza guhinduka turaza kukibagazaho, gusa amakuru twakiriwe nuko kugeza kuri ubu ngubu nta andi makuru y'intambara avugwa imurenge, nuko hari ituze ku munsi w'ejo hiriwe agahenge. N'uyu munsi habyukiye agahenge tukomeje kubishimira Imana. Nihagira izindi mpinduka ziza kuba turaza kuzibagazaho kuko imurenge hakomeza kugenda hagaragara umutekano muke ukoresha leta ya Kinshasa ntiwema kugenda irasa za drone. Rero isaha n'isaha bakoresha za drone bagaba ibitero basheringa mu myanya ituwe n'abaturage. Rero kugeza kuri ubu ngubu nuko hari habyukiye agahenge. Nihagira ikindi kiza guhinduka turaza kubibagazaho kuko icyo tubere nuko kurikirana amakuru 5 kuri 5. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamere ugenda bategura amakuru 5 kuri 5.